Kokore ke uhu whanga moa I he tala whatapu kotoa pe. O ku whawhatapu at pamiheni ka ata mo e whainga maari e koe ni e pongpongini. Ke whakahoko ata e tau polokalama ko ia ko e FATUFONUA fo o. Aia ku whakahoko atu I he wiki kotoa pe. E tau ina sen mo ki motolo a kainga o iki ka mai kainga tonga kotoa pe. O tau iheni mo tau whanonga mau pe he polokalama koe ni. O ku kore foke ma whatulo watu ke ngai haa kotoa pe whawhatapua. Pe ke ngahi tuunga kotoa pe he lotu pe mo kainga tonga kotoa pe o ku wau atu ke tiki motole tau polokalama I ahon.
Ka ata mo ke mangau e te hanga hirea ku mahino ke tau polokalama ko ia ahoni. Fia ke utai le rei pongpongini. Piveni piukala ai ku ihe lai ne ke mafua hoko atu e tau polokalama ko ia ahoni. E whakatanga pe kainga kuongo le rei atu e polokalama ke teki motol ki apina. Pea moto ki share atu pe tau polokalama ia ahoni. Piveni ko fia ki tai le rei koe ke tau polokalama i he weekend ko ilo ko wiki for o ene ta. O kai foki a hawe ke ia i ngahi whatongia o fuesia i tonga nā to si iange wiki koe he wiki koe kulahi ai ngahi whatongia o whahoko. Pero tui ko e polokalama koni ko ta tofakina mai i he FATUFONUA for o i he weekend. I he ngahi wiki koni ko ta hanga ke report ko e asika. Ange ko e whamatala koe ku hiva ke ki kau hiva koe na whamatala ke ngahi mea na e hoko mo kakai na e waka ko haina mo ui ko haina ma lolo hange ko ena te tala no ka he reporti o tau ngo ko he tau whanongo ke ngai hiva pe ni ku hange tau te ngo fa mamahi ko tau loto tau whanongo ki ai fefe hake piveni pa fefe hake ngā we mitongana malo bisol ka malo mo fa ngamari ko le debi ke ufanga debi fo tampu ko te fuga ha wiki ai si ngā we solo ka tau unwa tu peke ngahi mari e lahi o hala whanonga e sola e. O mahino mai ngai opo tangi uka matai he taha he aho tō ple lulu koe ni. Pea ospe he pong whalaite e kātoa e uhopo e fitu. Fui aku e fitu kātoa koe au ku whahau kātoa pea. He tō ple lulu ba mo e pong whalaite oske. O kuku koe anga i whafufua mahalo e mahino kātoa peo mea he whalaite. Nā tula opo tangi ku tōku mahino he whalaite koe taha. Ka koe hopo koe ni koe lahi taha. O ku whahu written submission pe. O ka koe anga i whakau te nau whakamāpopo pe he ahata tau pe o. E koe i update pe he mea koe. Ko lahi ngā oe ki ai e solo o si mau mai mono mau pukleti koe ka kato ai koe hopo tangi o mai kato ai submissions koe u evidence koe u whamata whakawa koe transcript koe cross examinations mo ngai whakai ke hau kato ai o provide ke kato ke ngahi ke kauloia e kau council pa mo e whamawanga. No molo ai ki hopo ia ha hopo tangi ko me ko mini tau noa ai ko na tula ko hopo tangi ko o mai pe he ka fa mau pe te ya te me ata me he te me ko na the submissions ke te 30%. Ko ia e whenga peke lawa ta ki polokalama ka e hanga toka ngaki ngā hiopo ko ni ka tau toka hoka te ngai. Ulahi ngahi maari e wasi mahi ngahi report ko ni. Koe. Aia kani tuu koe ai hopo tangi i hope he ka pau e lawa e hopo he tō plelulu. Pea o mai o la he whalaite. Ko hape ola te nau o mai koe osi koe ola whakamui mui taha ia koe ola tau potu taha ia ko pau rewa ke whakahoko ai tutu uni ko ia i he ola koe te nau o mai e piveni e. Oie son. Koe whamau maalua taha ia. Koe au whantu kuia. Hei o ange pehe ko nisu tone ai ki tatonu. Ai ki tatonu ke te toi a bill ka toi whamau anga nau kehe anga ai nau koe hawhainga e meni pai esi. E whiala ki he lao. Overlooking. Ai koe hake peha ki safety net pe. Ka pai o at pe ko ia ipe. Ka koe ngata anga hei pe ke osko ia pa toi. Toi paha toi whekumike. Toi aha toi avenue ke. Koe ngata anga koe highest kotia i he ngahi hopo sivile koe no whabilo. Koe. Ko wakai fo e piveni ki he ongo me potu ngai polisi. Ko ki tala vauta ua pe me la paha na e whakahou prisoni. Pea tala mai ko atu ku tau na kita. Pea koe kane toki hoko ne umea koe na e ongo koe
tūri he kau polisi e tangata e taha. O maa watu ke wheitu o atu ki whare mahakia o mālolo ki tarawau koe ni. Ka ku ngā tau whenga whok ke tau laka ki mua mo ngā potu ngā au e kotoa pe. Ai pure anga tata whete potu ngā au nau tau he meri no ki he kakai. Pea ku pehe whok he tokolahi o ku o se sai pe ai sistemi mo mea kotoa tau whanonga mo ia ku ngā ku o se whai liliu mo hāfua. Ka pau ko whainga mea inu tau whanonga mo ia me mei mate pe i he wike kotoa pe mate pe hoko e ngai timeline. Ai kai e whanua kai ke talamai pe me potu ngai tau me lino ko tau na kita pe aku whehu ia e kakai tokolahi ko ha mea ke hoko ai whainga ulunganga pe eni. Ia whainga whaunga pure ku tau pe heku sai. Toko whaaloloma pe e solo tau whanonga ngai ongonga pe. Ka ku koe whakaukau koe e motuan koe whakasino mai pe ia. E whainga mindseti, mo whainga whakaukau, whainga attitude, o ku i he mauma whai puka kau taki whanua. Ka te talawe u mea koe ni he taim te whakamaiti ripoti. He koe mindseti ka tau pe e solo. Ka bauke e whakaukau e mea koe ni. Ospe tali patseti, ka situa te komunista, pare mea mane komunista wholau. Fo i wike ta tau pe. Wike ta tau pe e nau tali patseti pa nau wholau. O hanu mai ka wai to o konga e nau ki i allowance. Hanu mai ka kai u hike poha moana na wanga tau ngō whulua walu ngō whulutu. Fe hanu ak fe toi ake ka kai. O nau mata ka polo atu nau tolu ia he mo nau whai tā mai nau kai whare kai. Ko attitude, ko manifestation ben i whotunga ke. But the attitude is the same. Ko uhinga koe ke tauhanga o whehu ia e tau ngahi values. Pe tau nofo, pe koe haa koe, he kono moni fo ke solo nau whaala vea mea koe ni. Nā ta lawe, nā uhanga o hake isi uho no ui kakai koe mea wale. That's where everything begins. O kai ke ah no mahu inga. O kai ke ah no. Ai ko uhinga ko lau koe na ho whatana mo koe na. Nā whanau hake koe ki hoa peta hono whahu. In 1 hour ko no find out ko matea. Kana o mai lewa ta mai ko ta na kita. Ko ta ua ko ke solo o ke ia me ke la lave ko topa ko ke no fo fifili. Na ia ki ke fine na ma o hono sino o smart. He ki ano vai i ho foa. O mai na taha tutun mai ka polisi close ke isi. Close ke isi e ko ke toi mau na doha whaka matala wheka wak mo ki tahi ne. Solo na kusi oifo i ongongo me Nusilana. Ko ta mate ni na whai he hiwa walu. Hiwa walu. Kei whekumi pe ka polisi una ke reward hataha. Tene mau mawha matala ke lawa. Ta hiwa walu. Ta hiwa walu. Ta ue ua wha mi hen. Solo. Koe nia koe whakapongi koe ni koe mahina pe nia taha. Tara mai rewa he kau polisi ia. Close ke isi. Ko kuhinga whatanoa he ko mea koe ni hoko pe ia. Ka e whehu ia e mindset koe mau mawhai tataki whanua. Poi nia ko whinga o hanga o hake so. So. Ko tui te tau lue tupe e mama pe ke kakai. He kui kai ko ha mea nia ko ha tau whehia pe ko ha ai hataha ke more hono langi. O mea koe ni ke tau lawa whatoka ngai. Ai foi mo oni na hau me lot mo mama o lot whakaristeane. All men. Solo nau ki lau. Tupe ke whatata no pe nau. Hau wano whiku mai ke ripote a sikapa alo to e lau mai u hopo. Whikau aki mo kahi hopo wale.
Kana mari ka te o kula hi fo taha he ngai o po pehe he whakamau he a bill goti. Kui. All men are equal under the law. Regardless pe koe tui, pe koe hou eiki, pe koe pare mia, pe koe minista, pe koe motua tautai, pe koe motua kauwaka. Aia koe yo, unless and until o tau mau e foi mama koe, I don't see any different. Aiola. I don't see any different. Aia koe mea koe poini koe uke oha ke, ai mate mo feto e aki e kakai he mea. And nobody give a hoot. Me he ngai feitu o wau ta ton ke nau. This base. Wha mea bang peo kau me kau taki lotu. Heanga i whakau kau. They've been quiet about this. Kui. Mōre apito, piveni koe, ka konga ni wha o sipata alu ke tari pōti, ko lahi whakano tōku mai ana dai nimi ko o si hauia he ngahi social media, neonga pia ko whaka officiale nai, hono whakanofo ko ia o petunia, tu kene hoko ko loia, pe ku kei teki, pe te kei ke whaka officiale, ko ngā ko kamata ke lahi ono talanoa i, mono fehu ia, ai makatu unga o ku fetongi ai laki niu o fetongi aki ai toko taha loia koe ni. Koe e sol. Koe no molo foke whanki mea pe ni koe ne ai pe hangai appointment pe heu. Kākapa pure anga whai nau ki sanga e nau ki kokteila. O au ko mai kakai. Ako e ka kumari mea koe ni he hangi ki tolo momoko pe. Hangi koe ke nau fu whakapapau i tempo ki tolo momoko. Ka kohono mo ni ko o whai foi fetongia ko ia. Ike ke nau come out confident ni o public. Ke o mai ke kakai o whamadala mai mea koe. Mahal bena ko ngake ta leo ke ose uhopo koe ni. Ke kono mo ni ulahi au pito mea ke whehu ia ka koe konga pe ia o mea ta tau pe koe na ta tau no kai e so. Koe whatu tamake mea koe ni. Mana tui, sai pe ke taki lawe ki ai e solo. He koe uhinga tau mai ke koe umea e na ni hanga drive tau tolo tau haoi ke ripote asika. Basically koe tau trace nervous system mi. Pe mo whehoko taki, koe palo parema. E tau lawa ilo e sosi, kos, mea kokoune. E kai tau lawa to o whaito o hapalo parema, ka pao ke tau whaito o pe i he la i lau pe. Ka kai ke tau whekomi ke root cause. Koe meen ke tau hanga whatonga i. Na e no molo, a hono ai whai fui whetongo ni pe nega ke no molo. O ngā, koe mea koe ni na tau koe tafe mai pehe ose konture ki, tafe mai pehe ose ono whatongia, pe koe pe nega ke no molo. Koe meen koe ko fotu e au. Ai ko ku mata hema. Ai ko ku hange koe ke no molo. Koe ngata anga konture ki koko o alaki niu ne kai ke awea ki ai mawhai. Koe appointment pe nolo koe ni koe ne kai ke nau awea ki ai. Ko hono allocate koe uhopo koe whikawaka mo bribery. Nai kai ke pehe ke koe tiu koe ene liwi. Ne nau os ilo le reipe. He koe natula ni koe mena hoko, koe ospe koe fo i hopo koe TPM. Kou whanongo, koe whekau ke aria rivi, kai o mai e toenga hopo, ai koe toenga hopo koe aka nete, mai hopo a kāperi, kia mua pōhiwa. O mai ia o whahoko i whamaurahi. Koe fo i wilo mai koe ia, kana e pehe koe ne ki rivi pe ui ke ua. Kana e toi mono ngahi hopo hia ke. Hopo keis ke. Kere.
O se foi wiki ua ia me ai. Hoko pe hoko foko koe u hopotami. U ai u whakahu koe u hopostei. O se foi wiki ua ko whanongo, ko whetukutuku katoa mai he whakamaulahi katoa keisi na ilisi katoa ia laki niu. Foki mai a vahe na ua mo o whamau pukoi. Pea koe mele wane ko asmai lewa he u tainte pire a koe o ngahi whare hopo. Koe i te aha tainte pire. Koe o sta o au pita hingoa laki. Nā ku mau e whakamati whalalanga pe, me he kau apiriken pe. Ai toko lahi koe whahinga na nau apply ke post. Pena e hingoa koe ne me mipa whakataha toko. Me mipa whakataha toko ni pe toi me mipa he pēnoro. Asi hingoa koe he application ko taha. Ko hingoa nea o tene ma. Ai tōnga. Sai. Koe whai mea nia koko uhinga i e pehena e kai ke whakamakatunga le rei ke pehena na e no molo. Koe me mipa koe ia aini koko whakanofo ke whakamaulahi. Nai lotonga loia e he whi ke eise ua he hopo primary. Ai koko whi mau ke apia ia ma ene klai e ni he hopo koe ni he weekend. He ato pleno. Ka koe nia ko kona mo ni ko os confirm mai he kau applicant ko koe na nau tohi ki ai. Ko os mau a position ko ia he lawyer koe ni. Sai. Koe lolongo koe pule anga. Ka moe lolongo koe wha mau anga. Se kau aki pa moe whai appointment ko ia. O koe pe mono makatuonga. He koe toki mea ngari ware ia solo. Ka pau e appointi officiale ki mua. Pe hau rewa lawyer. Roto kau ni os mau ke pesiti koe whakamau lahi. O tuu atu ia koe lawyer. Lolo tonga koe ni mau ke pesiti koe whakamau lahi. I he malu e whakamau tani. Aini koko amana ke whai e hopo. He tua pule lulumu e whalaite. O nia ngari wāre ia. Ai koe ke ufu rewa fu. Ka kona mo ni. Kai ke lava he whakamau lahi fo ou whakamau bope ni ngau whakaloea. Ke tuki ta whaaki. Kai ke lava he whakamau lahi motua o whakamau bope ni ngahi ngā ue. E ulahi mea ena o swai ho boe te ke tala tutuni. O skamata e haa moea e o si. Anda he malu e whakamau motua. Ai ko mea koe ni mauti na opo fōu. Malu e whakamau fōu e allocate kai ngai keisi. But at any event e solo. O asi mai. O kia e palo parema. E koe hina e solo na. Mua foki. Ai hou hake ko taketi. Kahai e kauloa lote o nofo he pēnolo. O si pe koe hono whakamoa i koe minista apanga mo TPM. O ne huangi ki French Cafe o mau. I putia o discussia ngai keisi koe. Ko ene ain ko whakafuafua. Ha e hui au haoa e whatara noa mai ka mauto. Kai ke maru na ko me e. Ke hanga he foi event ko ia o toko e ku tokanga o taki mo e whakaukau. Ki he ngahi mea koe ki he report ya Press Club pa mai report koe ne asika. Hono whakatotolo e involvement e tangata koe. He nai to tonu ko independent a position ia o pēnolo. O te nau kau noa na dore umea koe. Ta koe ko ia na ne drive ke whai he pure anga application to stay. Ko no ngai whaamoa ni e so. Nai osi hopo ia koe a Singstar. Voluntarily pe o ki ni mo de to fafisi. Ka pau kai ke ne fai foi mea ko ia. Kai wak fai apil. Patara pe hele wana ga ja influence me tua. Ko kuhinga logically kai ke whakanatula e ke ospe ha hopa ta pa aulia whakafisi. Nga isi u to e ke ki mui e solo. E koe o matala hoko ni sutone.
te ke mau ho tuunga kai o rewa ko ke mate pe whakawhisi pe tuko i tu ko ngahi isi uia ko tui o ku nau preacher ko ni stu tone ko foi process ko pe ko hai foi ai mea ke kakato foi process e pe whakawhisi o koe kia hawhainga divine process ia. Ko me pe mai te au ko whawhisi ko ho notice pe. It's a letter of notification. O koe kia hawhai process ia pe tari pe kai tari. Kaya me eke tau toke amo eke ke whamau anga ke oa te nau mohere re ka te tau lue tupe. Koe ni ngoko ku hapa o hake. Koe umea koe ni. Koe uhinga e kuwhiwhi au sole nei. He na uosi lawe te ko se kau asa mo. Na mono fetongi pa ni mau o kwai ele meniti ai o ku influence he penolo. Ani a wong tau lawe te to prove a hon he foi ni fetong ko ni o kwai ke no molo. Ka ye. To e ni foi me ta tau lue nge ka tau kisio. E kono mo ni o ko tui pe awea pe ka fa mau tangi awea pe pa mo ngahi fonua te mo komni weli ai whahinga whakaukau goni o mai ai mawhai o mo ai uhinga lere mea whakini au ta whaitanoa tau se solo kia hai hui o pike kau wha mau pa mo ngai whanua goni he mea ko uhinga lere he koi mea eu tau whihoko taki ai mo tua o mea Mo lahi. mau tau pe ke toha hako ya hao e taha ko ia taha tau ta ia toho no waka kita. Mahino le vai o palo pale ma. Ko ye fe ho taki mono ngai sensi ma ya ofa na fo ki o to. Ka ye ko anga e pata no solo ke. Ko ia. Piveni ku ke ilo pe ku malava fa hinga mea ko ni os mahino ai tu unga ko ni ku ta o fehu ia ko he kakai ai penolo mo fatongia ko he penolo pe ko ke fai longa u pe ko tu he fono nga ko ni report asika den te hulu i mai nga me ala hiai ke tau sio ke nga hinga u ko fai he fata to ni mo penolo mo nga kulu ko ni o fa no fehu ia ke me fa ta o fa ka ke to la pe o ku ia fa hinga ta fonga o fa ko ake fili fra mau pe na tala mai o ku fa malolo ala ki niu he na kai ke na anta perform ene fai fatamia ko fa mau na kai ke sai pe na nga me ana na lau nga ia ene fai tu ni na review ia fra mau anga ku anta pa ene fai fatongia nga ia fai nga makatu unga ke fie mari e kakai ko fatongia e fai fra mau ko pe ko ngahi mo ni me ai ko he ko fra mau anga na fai ngahi me ko ia hake foi case ta mai foi fata tau ke case a sione mopita ta hiwa valua o pehe mo pehe o nga o pau ke ai makatu unga pehe une taki ake ai fainga nga au e fa mawanga ke na hanga tala mai ko uhinga ai o makatu unga ai o kai ke mau te fie mawa la ki niu he ko nga case ko e me ha o kai ke fie unga ko ga nga pe ko e ku wakai ki ai ka ko ke ilo e pe wa fo nga pe no fili ka ke he kapau ku ka ke o te ha tana ki mai ke ta ke tana me ai ka ta tok fok ke ripoti E solo mali e pito ho mono me ko na ka tu anga fa foki ta tala no. Anga fi ke tau amanaki ke foi sino. Mandui na ta fata no anga fi ke tau tari fa ele fa reiti. Koi. Sai. Ko pepe ni fa reiti o fai tu doni mo ni. Anga fi ke tau anga ka pau tai uhinga ai pepe. Anga fi ke tau kumi uhinga ke pepe ko ia. Kuiga solo na lave tau ko he loloto isiu ko ni. Ko whakataha toko ni, hono wharea whirea ko whakataha toko ni. I concept o Britania, mono definition, na ngau e ke whakataha toko ni, ko sino ia une whare e kui ni, ki he states affair.
matter of the governance. Kana koe konsepi pe ia. Kana ngawe ki Britania, koe nau whataha toko ni, koe kuini, pia mwene paremia, mwene kabineti, pia mwene nau kau high court, kau ritaya, me ngai tuunga, a umwe kau leader of opposition o nau smalolo nau kau whataha toko ni koe. Koe haha no hinga, ke whare ai kuini ke palanisi, hono kawene tu hawe whanua. Sai. I tongani, koe natula pe e whataha toko ni. Ko hinga whataha no kei ke toki, nao kei te kei pe ke mahina. Ki mua he wanoa hao fulu, na i ngawe a ki pe e kau paremia, kau kowana, kau minista, o sino whare ia, na i ui koe whataha toko ni. Ka koe whataha toko ni peheni. Ko i kai pe kau e tui he whataha ko ia, ku automatiki pe evaporate fo irea koe whataha toko ni. Kai toi exisia. Hei kai kene toi e kau i whataha koe ai kabineti pa moi paremia. Ta uire vai koe whataha kabineti. Koe ne mea mai pe o afio ai. Ta uire vai koe whataha toko ni. Sai. Koe tau liu koe hua noha fulu. Na os atiku reiti pe koe wharei. Koe pehe koe he tupo nima. I will only act in the advice of the Prime Minister. Whakatatau kene ngai sovereign power, sovereignty power. Pia koe mea pani peherewa. Koe mea koe ke ngai traditional issues. Mea pe ia ana. E mau whare ia mene kau loa loa ti, mene kau. Sai. Koe whakakau rewa. Whakatu rewa ia i he konisu tone kupu ni manoa, koe discretion pe ene afio. Kene o mai a ene kau whare. Ki ene mea whakapersonolo pe ana. Ki ene personal affairs, personal prerogative. Mea ia une eke whare i ki kau whare i koe. Koe kupu whawha o koange kia i foi personal discretion ko ia kene whiri hanga hingo whakalangilangi. Without criteria, without uhinga. Ai koe ke whihu ia, koe hae makatuunga. Ka koe foi sino koe ni, osi koe ai koe kau whare i. Ta toa tau e whiria koe whataha toko ni so. Kata ai pe kau whare i, he koe whare i koe mea. Osi ange koe ia, hao e kau whare i a whakotuu. Koe pe nolo, koe komiti e kau whare. Mari e la. Oro, mea pango pe koe i te ilapa koe te hafu i rea, i te whakapotoi, i te whakaripata ia ke whakaukau. Kai ilonga e hae mutua muri ko nio wainga ho tau kakai. Tau kau loea. Pango pena e bembo e tau kau loea, me tau kau poto ne nau. Oho vare me pe, koe kau whare i e nia, ai koe kou whaatano kei. Ka pau wao e ki ngō e pa ne ui e ni tata. Kore tu, ka pau pā e ne vai ui ne whakauri. Oho vare me pe nia, ko hao, ko whotu e pe nolo e whotu ia, e koni storia tā mai. Koe komiti e kau whare i koe. Ka nau whai tutu na tō kei mawhai pure lahi tā koe o mune whakatontonu hala whanonga whanua. Ke au, koe whakaukau e, o kai kei sai, koe whehui, o whehui whoki nia e kau loea ia e ahoni. Koe hai makatunga no tuko o koe hai criteria. Koe whehui ka aku, hamena kaya nau whehui koe hai fu akau. Ana mana to whehui e fua. O tori me fu akau na nau tuange pe na toke. O hui fo e kulau e solo. Ka pau koe pe no lo koe whanau tama o ha whakareiti koe iaha ha natulai.
ko fiui le wa tau te wakai whare rea ngai pe koe pe koe pe koe putu I te molo. Pe koe hatoi humea ke hei a wasi o pene hau pe pe. Na koa mea ke heu whaiga e tau lotu, whaiga e tau whakaapa, whaiga e tau taramofua. Piveni o ko toa whoke ngahi mea koe ni tau tala noa ke pa mo ni wai taimi lahi o kai ke ue al tope e whakarea whewhe ke te mahi noange o whakau kau ni o kuhanga e tōtaha ko ni Solomoni o mai ai whehu I ko ni o mai maupehe me polokalama wiki ko toa ai whehu I tatau ko ni pa ko pehe ke o atuia ke ta whao sea ke konga ko ni pe u kai nai ke awhio I pe ilo he tu ia ai mea ku lotonga hoko I tonga he ngai mea ko ni tau tala noa ki ai me he ha o mai ni ke whetongi whakamau ke whehu I ko mai Solomon pe kai ke ilo he tu I ai mea pe kune ilo nai mea ko ni koko pe I kai Solo ka pau koe tau ilo tau tolu o tau ngaka whatongia ha mea ke ilo he tu I te tate whakanau nau kai more noa ia tai mea tu I ke ha whatotolo ha mea kata koe tu I koe futunga whakalangi Good. Koe whehu I do we expect ai tu I ke ne lau e report ko ni I don't think so ka pau ko awe ko kamata lau e teo ko mo te whasesere e hanga whewhe ke tau expect e tu I ke kai ke alo ai ha mea ke whiwhi ai kai nofo hifo whakatotolo mea koe koe ke utu au I o awhia he tu I mea koe Pau hange koe kulau solo koe kakai pe koe hono atakai koe hape fo I whasi o unau tāki ai pe ka pau koe ke sai I ai ka koe ui koe tau tā e fo I whasi whakanatula pea solo ka pau koe ka pau teke whai hao mea ke ho walpe koe whanonga o tā mai ki fo I whasi a mei tu au ke ki maari e ia koe ki whakateki koe ki ai kai ea koe matau mai whai tō ka ue ka koe whakateki koe ke fo I whasi Matula pe he pe ia o koe ke toi koe whainga nau pea o ha tui o koe ke tui o ko fu to taimi ke sio ko ke ne hao me o whakatotolo u mea ki au ia ko anga usio au ia e solo koe tau sio ki tā tau tolu mo e tau kuriti o tau kuriti o uhinga I kai ke tau lava o whakatokanga o pay attention ke tau lava o pako ua e solo o tau palo parema he tau ave tu I o hangeha o tua o kai ke toi lava hataha e toi alo whihui ha mea o hataha tala mai ko mea ni tala mai tui ko huinga ka noa ko ni solo he nau ngau e mo tu ini ma I he atakai o I business so lai ni mo ton foni o impossible o ia e te arato pe hatu saini mahi he container ko na ko container tu poto ke toi tu hake ha office customer alot pe ilo solo uhinga hok o ne hako ko me pe ko etiti le vane ka ngo customer sai mo al motolo mo me ko ka ai ai ki me ko ha o se ai na yo te wanga ta 0.5 miliona ai tutte ne container ha ia velo ni mama no ka to go office customer o we pe he e fie fai to ton he ne ilo fai hala bimbi olunga ko ne whakakau kau sai tu fa motor kau ki tu fa we he I kai tau te lau to solo vai palpare makoni kai te ke mo ho ta no me ke kau polisi ilo le rei pe kau polisi nga hisino mafai o ai e trucks mo no o mai e trucks pe whekau na to ke na o kumi mai ka kai ko whakatau ke he kau mafia ko ni trucks ka na to Ako na te na to puke whae nau siri ni whae nau kato. Ka maa whakahu. Solo. Oko hei ilo. Kai hanga ilo ka hau. Kai hanga ilo tau hala whanonga. Ka ki au hoko e umea koe ni ke ni anga whakamama tau to. Tau mama whakatahape. Ka meanga tau alo. Ka kou tui. Iai pe tau whanua. Kai ke tui. Kai ke tui wa koe tau wholau e vare. Koe tau whanonga. Whanonga. Hange ni a koe
o kai pe ke tau i tau ko tau alu ki fe kai pe ke tau i tau po ko hai mon pe lau ia ko me kai pe ka matangi le le ia ki havaka ko ni ono tau mua havaka ko ni lo po ko ni alu ke tau la o ku kai te fuke ke he mo tau to Piveni oku iai e ngahi whehu i heni. Ka upehe ke whanga mua o ke ki tuku mua e ngahi whehu i ko ia ke toko atu he ta polokalama koe ui ka hau. Ka ta koinga ka ta alu mua ke ta ripoti, ke ta ki talanoa atu he ta ripoti o ki whanonga atu ai. Koinga he ku whekawa ke whehu i ia pe mo li riu wawhengo fulu. Ka ku e hanga he ripoti ko ni i he mea kona ki whamatala o hulu ai wheitu na taki ki ai e ngahi solo e age dia e age nga si ia ko la ia te ke o se fa matala ia ko me pa po ku fai se ia fu tai mai no Ia, kata ki alu ke ripoti e piven, kata foki tau ke ta ripoti ko inga koe, kita kita talanoa toi me tuunga koe na tangata i koe ta talanoa i he wike kuosi. Malo pisol, ka kono sai foki solo ai kono sai foki koe ta talanoa nga i siu he koe u i siu ia na ne taki mai tau tolu. Koe. Ki he kai ke ngata he ripoti koe a pita peska whekau aki pa mo e whaunga ko ni stutoni. Koe. Kana hanga he ripoti ko ia tala mai e tūtu kehe a ko ni stutoni o hanga re mai ai whainga whakaukau huu ko ni na oku iai ha mou TV. Pa uhinga no taki mai taua koe ki he ripoti koe a sika Koe. Solo. Toki uri kepi mai pe solo ke oa ke oa te ta ke misi. Ai mea na ta kamata me he wiko sika papa ke toki lango mai pe kau. Kau hanga o whakamakatunga whakafoki atu. Ka te toki foki ke ngatanga koe ripoti o fie lawe au ia solo he mea na hanga o whakalawe te he ta polokalama whekau aki. Pea moe whailao kone komsoni. Whailao kone komsoni. Moe anga e nau whakamurea i koe. Ai nau ngau e koe na e totonu ke whai. Ka koe e sio solo te ke ta au tau aia ke whukakano e mea. Koe ta ke ta la noa pene foi executive summary pe koe nei. Ai mea. Ai report. Ka te ke ta au ke titeila. Ka koe mea ino ko hanga o whamamawha e tatara noa he pongpongini. Koe konga o e fo i lao. O fo i lao koe ki he komsoni whakaeke koe ni ai whakatui. Ain koe ni au whae koe Royal Inquiries, Royal Commissions. O no whakaeke koe ni ai kau mawhai koe kau moe. Suna hea o toko walunga fulutupu. Ai whahinga nei whaike foi komson koe. Ka koe uhinga i whakalawe ke mahu inga koe ai mea koe na uhinga i ta hanga mui mai ki ta hau ke ripoti kata tok foki ki mui. Koe whamatala koe he mahana o ki lawe pe kei ka ne kei ke u whakaloloto. Koe whamatala koe he ripoti koe kupusi koe fo i lao koe komsonin peheni anga hono whakalea. Koe ngahi mea ke whai ki ai e whakaeke. Ai koe hange peha name of reference koe scope. Pea whai ki ai moha whakamatala e komsoni whakatui. O ku kawa ia ngahi mea ko e ni. O ku kai whakangata pe ki ai. Ai koe ngahi mea ni ke whai ki ai whakaeke. Ka koe ke whakangata pe ki ai. Ko ngai whakamatala whakamooni o ku tataki ki hangau e hia na e tokoni ki he tupuanga o e whakatamaki. So e whai isi ui e so. Kaha e nau me ne whi mau ke nau hanga o mai ai ngai whakamatala whakamooni o tataki ki hangau e hia. Ngau e hia. Ngau e hia kuntokange. Ngau e hia na e tokoni ki he tupuanga o e whakatamaki.
sai. Oku i kai ai komisoni ia ke whakotuu atu hataha whakawhoitui ke whakailo. Kai koe whatongi ia, mai penga i whamatara whamoni. Ka kono tuho i mai ko hai whakailo, kai koe whatongi ai komisoni. So se hanga pe he foi term of reference ia, o whakatalatala, he koe whakaukau e solo. O ke ilo ka pau na o ange, ai foi whatongia koe ke komisoni. Kai ke toi ia hat. Kai ke toi lava e mawhai o toi kalo. Pe koha toi. Koi. So ke whamatala ni koe. O ku mau toka ngā. A koe taimua na lere koe ai komisoni. Ko iai hani ihi ko whakailo he kau mawhai. Foi kau mawhai. Foi isi uia. Koi. O ku ihe kau mawhai pe ia. Alone. Pe o toi iai hataha. Ko hani ihi ke toi whakailo. Sige. So ke whakaukau. Kataki whakaloloto ame whakaukau koe ni ke ngā ki māma me tau sio. Ko term of reference. Again, solo. E koe kau whakain e ngahi mea. No molo e ngahi whakatamaki. Na ta lawe ai he mea koe he tutu konu ka alofa. No molo ngahi whakatamaki he. Whoever interim government. Kai lava ke independent. Kai lava ke nau whai e nau whai tūtū ni. Without bitterness. Sai. Koe moto koe asika. Ka kai tatau pe na nau iai. I he whalere mai koe. Mea ka kai tatau pe na e hingote asika. Sai. Ko nau tolu pe na nau hanga ti whaini. Ai ngai term of reference koe pe koe lao koe komson whatui. Koe mea koe kumahari koe ka au he hono whakatalatala koe he ngai kupui lao koe ke oua moa e hanga he komson ia whakotu mai pe ko hai e whakawhoitui. Ai tukuange pe ke he maumawhai ke nau toki whai. Ke toki whai he maumawhai ahono whakakaukau i. Ai maumawhai oni e sora matui na taha we ko sina tata no mai ke ngai tutuni makeup neti ko pe solo ko farea ko ni he komsoni e mawhai ko we mawhai to ya mawhai ke fai tutuni me ko ni to ko mawhai ka neti mawhai pe ko ni ari lahi moniko Aia ko uhinga foki a piveni na toki whai e komsoni ia. Toki whai e komsoni. Daim koe na ato e term of reference ke komsoni ke nao whai koe koe whakatot. Ai whaka eke koe koe ke mau e. Ai paloparema koe ni koe hatu punga mo mea na hoko e asika. Na e whakangata rewa mo mea e ke nao whai. He kai ke nao whai e na toha whaka ilo. Koe ngā koe whakatot koe whaka eke pena no ke mau. Toki whai pe whaka ilo ia he pueanga. Koe foi twisting poini e son. Ai peke apia o nau tokanga ke kumi ke loloto koe hae makatunga ai ngoto hoko fu ai fu whakatamaki koe. O henga koe koe whananoa he koe tau oho vare ai oho vare pe ko whao he mawhai. Police commissioner attenzioniare whao ia ki penolo. Pe nolo koe ke whaka natula, ka wange tupu le whanua. Ka tuanga ka hoko ati ke mea koe ni he te tau, he kuhange koe whatara noa. Koe ngai mga tuu ngani, na hui ngai hono pā usi e tau koni stutone. Koe wharea koe he komsoni, o whie mau pe a komsoni ia, ke whakamatala ki hangai whakamatala whakamooni. Ai koe foi fe mau be ke nau hanga o mai tuku mai ngai whamatala whakamoni. O kune tataki ki hanga hia na e tokoni ki he hoko ai whakatamaki koe ni. Ko mau ngā aue ki he ngahi lao, ai unau hanga o so mai ngahi lao. O whekau aki pia moha ngā aue hia,
ngahi lao e kau ak ma ngahi whahoko whatongia o kulau koe hia. Ai au mau pehe o kuiai ene whelawei pe kaunga ki hahia. Ai koe koe ngahi lao au na usanga o mai, kage whanongo mai e. Ai koe nau pehe. Koe ke nahana tō tuhu i pe ko hai. Kau nau pehe pe, koe ngahi lao eni, pia koe ngahi hia eni. Hange koe tāmate tangata, tu unga i he tae tokanga. So ko hia ia. Tāmate tangata, tu unga i he tae tokanga. Raki ia. Ua. Pia moe ngahi hia, whakatatau ki he lao e wholau waka. Ka wai kupu te au whaafao e lao ko ia. Aia, o pehe ia. Whekau aki ia moe tukuange hawaka, ke wholau lolotonga o tae whiunga ke wholau i tahi. So ngahi hia e nei whi mau he komsoni ke whakailo. Kau tā mai he whoilau e koe nei wange nau function ai, mo operate ai. Owa te motu i mai mo tolko ai. Oi o tau ngā o hi. Solo. Nata lere mai uko asi. Koe tai toka kanga, mono tuange waka, nai vai a paremia, minista, moi puate sipingi. Transportation. Koe mawhai au tala noa mai gai ripoti, koe wheitu ue ke o whae whairo. Moi ngahi hia koe ni, koe ngahi hia, ngawe pōpula lalahi ki he au ke ngau ke he mate. Ki he mau mawhai. Koia. Ai ka te tuu whoko ia ko o ku mahino lewe tainimi e piveni koe ni ku atu mawhi whakangata ka nau tolu, ai mea ke nau whai, pia ku mahino lewa i whakamatala koe ni. Neongo pepe koe hae, mamafa mo ngahi hia koe ni na totonu ke nau na tonga po pula peke, lahi taha koe te nau nofo ai, ka au he kai ke lava e komison ni a koe ni o whai, ai whai lopau ke whafoki pe ke kau mau mawhai. Koe ia. Ke whanatu tānau koe ke fumisini detective koe nei whao he kau computer science. Ke kau kai a. Para tu tapi ya koe ni wafu more fumisini. Koe whainga whakau te tau ia meo ni. Osi pe koe ai whai ripoti o mai ngai whamatala whamoni. Pe o ate ke kau kaya. O ate ke kau kaya ake nau. Ke nau whai na tue ngā ue. Ke nau whanga na tue. Mo tutu. Koe so he foi section koe ai solo ko tok lau wharere. Koe ngai whamatala whakamooni o mautui o kuai ene whelawe. Aia e ala tataki ki hanga ue hia. Ai koe ngai meni koe na nau hanga o identify. E ala tataki ki ngai hia e tokoni ki he whakahoko e whakatamaki o whakatu o atuia i he whakamatala o ku kauheni ai ngahi whakamatala whakamooni whekau aki kakato mo e whakatau mai o e waka. So koe foi konga koe ripoti. Ka mata pe ai kau komisionata mai koe ngahi ngā ue hia o ku kamata pe ia me he whakatau e waka e so. Koe. Aia koe wheitu ia koe tau pehe tau toko mai tau tolo kola holo e kapteni pia moe meti ulo aki alat mo CEO. Wai tangata iki he solo toka o ki patano ange he ka toko fok mai. So hi fok toko whana e nai whaka ilo he. Toko te ke nau kamata lau e u hopo ane po. Tau te ke kakato e. Ka koe hopo i a CEO. Hopo i CEO
Ho poi mo e tokon tare kita na ele ole o koe I he marini. Amo ko vira pulotua. O koe CEO ko John Sonesi. Pea ho poi pea mo kapteni. Kapteni koe nai he waka. Ho poi pea mo meti ulo aki. Teke wa o whakagigi ke uilo ko ha u tau te amo no unga hi mga tuunga. Ka koe uhinga koe a aku. Tara mai he ripoti. Ka mata pe o mahuinga ke whai u whakailo he ngahi hia na e whakatupunga e whakatamaki. Ka mata pe me whakatau. Ka mata pe me whakatau. Ulaki koe ne whiunga pe ikai ke wholau I tahi ua, koe ne whiunga pe ikai ke wholau aki e potu tahi o tonga. Tolu ko no laiseni le sisita mo savea, koe waka, ka mo whounga koia na e whahmofua ai ke wholau. Wha koe whekau aki mo kau taha waka polinisia, koe potu ngā ue, ke whewhononga aki, kapineti, pea mo e pure anga tonga. Nima hei o lage, koe to'o whatongia e kau waka, o au ke foi wholau whakamui whakaloloma koe au, koe aho nima. Pea moe ni ihi pe o kui ai e nau kaunga ki he mea whakamamahi koe. Solo. O mari ia he loto moe mafu e kau whaifatoto koe. Neo ngoe hanga he report, hanga he lao ho nau whatongia koe kau mori nau to. O whakangata. Kau nau hanga tulopu mai ngai foi whakailonga ki he wheitu ke tau alu ki ai. Kau e mea koe ni solo he mena uongo he kulau e report. Koe whamatala koe ai kau commissioner koe ni. Hange ko whakarea koe mui. Pea moe ni ihi pe o iai e nau kaunga ki he mea whakamamahi koe ni. Si o kunau uongo they feel o nau pe whatamaki whakalilifu. Koe whakasesere ke ne tuange waka ke wholau. Ke ren kuiti o nau ngawe a ki solo. O uhinga e nau tala noa mai mo nau mafu. Ka ue kai ko hatonga ki nau tolu. Ka nau ngawe he foi amperela to koe malu ho nau ngawe wha profesionale koe sassi. Sassi tu oi. Koe uhinga e solo. Neongo ai pehe mai o kai ke ne hanga tuku mai. O kai ke oange he foi lao la whai ke ne hanga tuhui mai. Ka hu ne hanga tulopu pe ngai foi e tano ka la pan solo he solo. La pe me ma to ke ilo ai hala kau ka koe. Masi o si pe koe ane pehe mai koe whekau aki mo kau taha waka. Koe potu ngāua ke whewhona aki a kapi. A whewhononga aki kapineti pe mo pure anga tonga. O si pe koe pa ate ripoti ki kapineti mo pure anga tonga. Ke nau whai ngāua koko. Kei ke mamahi o lumasi. Naka tala tu pe ko he mea he fotu at pe ka komisioni o beatu. Wakai e ngahi tutu ni kopi koni na whakahau ko e kabineti mo pure anga tonga. Pe atu ke kabineti ki panau pe. Te tau whakailo tau tolu pe kai. Oia. Ka ki au solo. Koe kono ritaulai. Koe whakaukau. Tā nei ne, ke tau hahaka ka atoha ke pepe hahaka mo ngai whanua ko mniweri. Hahaka mo kauloia me Britania. He whakatuu atu e tau koni stutone. O si wha o ka atoa. Police Commissioner. Police Commissioner koe tunga executive. Koe ka tunga whawhamauanga e. Tunga ia
o malu i minister polisi ki he whakatotolohia kono whakapapau i merino ai nofo society. Ko nau tolu o wate kakai o launga tia hanau tai whi maari. Pea whi mao e sino ga ke tariu ia ki he whare area e whanua. Ae koe o whiri atu he kakai. Ke makatu ungai. Ko he ko kuhinga fuke kanoa solo ko whakamakatu unga koe na ke eke o eke he toko lahi. Pea koe hae makatu unga no tuko laki ki tua. Kai ke tau eke tau tolu. Pea koe hae makatu unga e penolo. Ai fua ka o fai tu o kuhinga e tau kovaha olo e kai aoni. I he kai ke asi mai o kuhinga re rea fai tu. Ko kuhinga ko e ko whatala noa. Ko o vare ange toko lahi ko to o mai whatongia e police commissioner. Ai ko une fai tu oni. Ka watu rewa halaunga hatai fie maari e hatahape. Subsect ko citizen e whanuani. Ko ngawe ia ai police commissioner mo ene. Mo kau ngawe i hono malu kono whatatolo. Ko uhi ko ke unga ke nau provide merino mo peace. Sai. Oho vare ange peia. Nai operate le rei peia. Ko hahaka ke tato ko ni sutone fo o ia. Ko kau e police commissioner ia he. E kato e tupendo talaketi. Toi ko attention ya re solo. Attention ya re na i he whare area pia ki mua. Na i he kabineti. He kohono whatongia te whito ke whare. Ai pare mia mo kau minister. He ngahi mea whakalao. Mamani ka tau pehe. Ki mua au nauhanga whakatau hawaka. Nau whare. Ki mua au nauhanga whahinga project. Nauhanga whare. Whatatau ke lao. Maritime o airtime pe ko whahinga mea pe. Ko uhi ngai e sino ko ia. Pe ana nofo holo pe ia he kabineti. He na ia mea kui ko collective responsibility. I he kabineti. Ko nau pasi pe ke toha mea whaiaka hangawe. Nau osi. Kaya palo parema. Nau collectively responsible. O vare ange pe ia he ko ni sutone ko ni toi unuhi mai mo attention ya re. O wha o ia he malu e pe nolo. En e whehu ia rewa e peska o hanga whe. Ke operate ha whanua moha executive o whare i mai a mea wheitu ke. Pea ka wheha ke whare i ko ia. Pea kai ke responsible e whare ia. Responsible e kau mea goena nau whahoko e whare ia. Hanga whe. E ko ngahi mea na ne hanga o whehu ia e whakanatula o e tau ko nistu tone. Konga kone whaamawa. Tako e koe no te whitoen solo. Tako e koe no te whitoen. Ko hono identify he reporti. Koe elito, ne ngau e ke whairea koe uho. Koe uho. O palo pare ma whakatamaki, whakaririfu. Tae uhinga. Koe resio ne au ai whai. Koe mate koe ne kakai koni nei tae uhinga. Ko hono whakatau e waka. Tae whai he mau mawhai. Ngau e whiunga. Pe koe nau professional obligation. Koe fiducial duty. Ngahi me e koe public duty. Ngahi me e nai hanga he reporti o identify. Koe ki mua ke hoko atu e piven. O ku ngate ta hoko atu pe tau e ta noa ki he tau reporti. He ku ngaha ku mahino au pito. E konga koni ku ta lava o mai kia he ahoni. Ka koe unga ko modol ko ku mui he tau polokalama koe e whehu i ku toi o mai. Na osi whehu i koni o mai he toko taha ko te vita halato. Whehu i a whikaku mo report ko tutu. Ka kok whe whakahape ke ilo e te vita na o si whehu i mea koni he kamata koe tau tala noa ki Asika. Pea ku ngai haku na o si tare piveni kia i koe oku. O kai ke maa ua to e matala noa he tainim he report kone Asika. Ka pau ku wa taimi e au kia e
ai POLOKALAMA o hake koe ke hano palopare maana tau tala noa ke report koe tutu. Ka ko hinga ku tau i he report he ahoni ku tau i he report koe asika ai te tau focus he report ko ya ka tau toki mabe to ya time e toki ya wa to ai POLOKALAMA ki he report koe tutu ka pa o kuahane felave i me u me agoni ku o fai ki tala noa. Even ka ke hoko tu koe i he konga koe ni koe he report koe ku tata noa. Mana tui mau pe tala noa koe no tau te ai he laione ai ka. Ko te more ko taimi kau tate kau tala noa ko ta POLOKALAMA ta ko ni ko nga ko report. Na ka ta mo pe ta pa ta ki ta fi ta no report asika. Pe la mari e fa tala noa ko ni fa mga tuunga ya he tau trace a nerve system. Koi. Ko na tupunga me fe ai liu na fa ko ni stutone. Koi. Solo. Nothing to do with the report, nothing to do with the sika. Ko tau fekumen ke tau hanga ilo ai ngahi makatuunga na e winga no pa usi e tau koni stone. Pe ko foi lao e o no sol. Ko lao e o no na nau ia he report me kom ni weri ke whakalere ia ki e foi whaere e whakareiti. Ko foi lao ia e o no na uhinga pehe. Kana e makatuunga e lao e o no me he mahino mai o tautari whaere whakariti. Ka koe ta whekumi ke ngai report ko ni, ke ilo pena e hanga whewhe, a e tautari ke whaere whakariti. Pui ni a aku. Ai tau mai no ri taula he ki konga reporti, ta koe na tala mai he reporti, ko moutolu whe mau he whakairo. Ka koe amanaki whokia ke whai ririu. Amanaki ke whai hin ova. Aia ko sio ko iri fia na ahu mai e pure anga ko he liliu. O nau tui ki he pure re rei whakate mokalati. Te nau hanga o hake ripoti o mauai nau tolu. Hanga rewa nau tolu ai fo i tupu re fonua ke ai ko nistu tone o kai mahino ya ki hataha. Kai hange ko ha mea na tis auti mahi he pereti. Mei olunga, mei o tua. Pea tau he i ai mo e wheke aki. Ka ia hataha i nofo hifo o mui. Ke te hanga whatonga. He koe umea wani solo o kai na kai ke tupu noa. Kai nuka na fua tuu mai ai lae o no pea. Pea u whakatoka ngai fu wheka i whakawhepaki. Pana uhu urewa o koe makatuunga. O koe motive. Pa tupunga rewa i talu me ai he wafe tahawalu. E mui ai isiu ia. Pea upehe ke o aluange o lauange konistu tone. Ki mua. Ki mua batau toki liu. O mahino ia i umea goni anga mafuri mai me konistu tone. Ki mua mo. Kaike, o hanga he ngahi isiu goia tataki mai pe tau tolo a o mai goni ke ahoni. Ke whakamaka tuunga, he kono moni koe fui fia anga o ki tau tolu. Pena i lawe pe kai ki Lisbeth o pekia. Ka pahi kai ke mou whaiha mea ke fui lae ono. Koto pula no. Ai nia konu asi koe ni. Te ko asi koe ni ia, ta koe tatakai hola tala ke ti au ne mape ia anga. Hono whawhetongi hola ngai tuunga whamauanga. He koe fui maari e nia koe i umana tui pena o lawe kai solo he ta POLOKALAMA ki mua. Koe kusio, koe ne nana mui pe e talaketi. E iai e mea e hoko. Une appoint e iai ne kau Privy Council. Appoint e kau loa loti. Pea koe, hu me pe koe ki loto o nau me mipa. Pea toki tukuange mai rewa hau ia, denjeniare. Tuange mai e hau e, whamaula. Aia, koe fo i founga ia a ana. Te taau solo, taau pe,
Moni pe ko tal ke tiu pa i fare area ko kuri ai muito. Ka to ko ke ko meta ha ko pare mia kon ni kabineti kon tu aki. Ta o pe ke ai fa pipiki. He ko nga he ilo he kau tama ko tama te ni hanga lava engineer e mea ko ke malu i nau tolu. Ke sio he mea ko se fu ki lolo te tai mi kau ki fa ma bo po tai pia uia ai fu fa kau kata to ko te ripoti solo mai ripoti e ti te lau tau lava to hako ne ka koe men ko uhingo ke sio ke pehe mai pe fo i pure anga ko ini na os hu mai pe ko tau i liu puria ai pare mea ko kana hu mai pare mea ko ni mantu na ai fo i lao ia na fo tu te ke kamata mea fo tu pe ia he fo i pure anga ko ki moa fo i lao si poti o hu mai pe ko pare mea hu mai o komisiona ia he spoti ko na ai ke osi ko hanga muy whakakau. Ilo tai mua na kanteria si poti. Ko ngai fos katoa manina ne hofi ai pare mia malolo. Na whaka o hovare e anga fufoi o hofi go ia. Ko uhi ko hono tu usi ai foi whainga maari na nau mei. Nga palasi ai kakai fonua. I paanga ko nei me. Koe capital investment na fe mau ke fai he pure anga ke spoti go na ke fai na ke fang ya milion ki wiki ua ai ko opex operational expenses ki fo i wiki ua go na ke house ya na panga fa no milion ai patseti na o mai ke pure anga ke finance pe na fa fo i lao ka pau e feila ko mit ko ni na tana ke paanga ko nga fai e pure anga ke whakakat ko uhinga e nei whakauka agris sainge ne anga ta office pot e hene whakaukau e ose sipoti ma tuku e kau wa inga mo ngai whunua e pasiki ma tuku mo kau contract a mo kau whakahoko mea ko ni mo nau siri ni ka whae ka kai hono tae mua ka pau e tonga ka whae pe ka kai he tunga wha ekonomika o e aho ni solo Hua noa ka pau nai host fai foi host ko ni sipoti. Ka te tangate mea ko ni mangai o hinga nai o mai ke pui a ke whakaukau. Ko whare sipoti ko ni atere. Ko loto ke te whanongo atu. Mau kāpulu mau behtona ki ke te whanongo atu o ku whai maha fuhu, whai maha whahinga sipoti. Ke cultivate ai uhinga nai langai ngai fuhui. Infrastructure agora. O era te whanonga tu, ko mari pe ko tei pola, tai taha ke ko uhinga he ko whainga whakaukau nei tau mai ka pau nei ai mea nei langa facility pe. Ka pau o ku whetangi hi pe ka kai he ahoni. Ko waftahi wā pe nei ke whai sipoti. Waftahi wā pe tō mai maha ki whakaloloma koe ni. Ka pau whetangi pe ka kai he hike kola. Whakautanga pau nei toi tānaki pai pai moi whamore sipoti. Hinga whoke whakatanoa kata tok whoki ke. Koe pare mia pe koe ni. Hu mai pure anga koe ni. Pare mia ni o e foi waka koe ni asika. Koe ia ni utamutu wai. I he reserve bank. Sea he poate o reserve bank. Ae koe kune tuhi mana wa whaka ekonomika whunuan. Roki mahina pe wai nai huai. Koe mahina te tau pe hiki. Whanongo atu ko wana whakawhiti mai CEO. Koe ngā no o nau o mai. Ko haa no hinga. Koe nau toka na toke ka hau. Toka nga pena toke nau ngahi whi mau he aoni. Moe nau kau kai haa kau pe kou nau whakahako business. Ka koe isiu koe ate tawa o te ki ai. Ka koe hinga i whatanoa ki ai. E tatataki mai ai mea whakari taula. Ki he tutune ai ripoti. Pa mahino ai. Tāne nei. Ke hau liu. Foi haiteki. Ki a foi fotutu. Whaunga. Nei lau koe.
Peter Pace Club. Con isto tone whakaria. O maari e whake piveni ho whakafoki koe ki he spoti. Ko ngā whake he kuhange na e whakau whake kakai ko toa ia. Koe ngahi area pau ko whahe spoti o whahe tau. Ko miti sport ko tau tole tasa. Pe toki au whaki koe hange koe na ki whamatala ki ai he hopo. Ai koe ke whai koe e whakaton tonu. Iau mao hake ia koe ko mit pulo ai aku una fai area pau ko ke ilo e poko hai ka ko fehu I aku ia ko mit ko ni ko na fai ko ai talano ko he palo pare ma ko na ta ofia spoti na fai out yo ko na na fela ve mo fata to ko ni poko e pe no lo ai ko mit ko ni poko ki ko mit pe ni tu ai ka pe no lo me ka fata to ko ni Kai ke baro kai ha felave fate unga kai mui ai o na felave si mali ka engineer ke tau be solo na hanga design ni kai foi lao gon ke sipoti koi kai go take my head off kia gris he nei kau be mo de kapneti kai na loto ke tau fi sipoti te gono hinga he na ostala no na to luia pa mo kau contracta o si mahino kipe ki ne ka they have no regards about the affair mo suwe kakai ka kia ne neo na hof ya agilisa ke maximum na hof kau mo ngai te impeachment na ave mo vote of no confidence mo ngai launga from every angle he gono hinga he na hanga he voi taofiko ya tu use ngai matawai na os whaka kau pe kau mau mawhai ko ni tā noa kai ripoti te nau kai rere. Koi. Mo ne apito. Ko na ulau ai le koti ko ni he whai hopo ko ni ko atala ke die asika. Pa ko unga tuku pe katoa ngai mea koa ke orewa ke kakato e tā ripoti ka tā toki a watu pe ke umea ko ia. Ka ko maare ia pe au ia he kusio ke he umea ko ni ko tatala no ai he ripoti e piveni. Ko hai na fai tu ni ki he whakafoki whane asie kai ke sivi. Ngai fu palapare malalahi ko ia o te lau pita ripotio ilo I a whiha laki ko e na ungawe. Ka usio ke ki I mea pe ko e na lava ke whinga I ke whaka ilo a ki pe tamai beta ke tia ko kai ki ni mandu I e ia pe a tukuanga le vai. Ka usio ko ki ai e na lava ko e ka kai ko ni o whakahao holo he lao mo ka koe mea lahi e ni ku tāu gahe aho ni e piveni ko usio ki ai. Ai no, kai koe ke ange ha mawhai pe he I he ki he komisoni koe ni, ke nau tala mai pe ko koe na e mea whailo. Whailo moe. Ka ose ka tamai ki whafoki pe ke kabineti me pure anga ke nau whailo. Ka ke wha maa bopo mai pe piveni ko ngā kata toki hoko atu I he wika hau. Koe ia solo. Koe weekend te bauki mo ua he u hopo koe ni. Koe ne kakato ia. Solo koe oku e mea ko lava sio ki ai. Mo loloto ia ka mahu inga ki he hala whanonga hoko atu. O nofo I u ripoti koe ni. Te ta foki mai o nofo ai he te ta o whilawe au ka mo hanga. Mantu I tatala no he system. Hanga system whakahoko ngā au ai kabineti a kaumau mawhai. Te kuhange koe solo. Ko fuka kai ako le rei. Ko arista mo pe au na attention ia na minista lao. Ko ia na sea he poate ko ini. Ko uhinga I whatala noa. Ko tala mai pe me he kabineti. Ko waka he ke whakatau. Kai toi ai ha foi ata mai le ia. Ke ne hanga whakawhehu ia. Esto ta paces. Ai na ko na ke so ko no mole ata mai e kakai mo tangata human being. Tukua a laki niu ki tua. So ko blak whehu ko hanga I makatuunga. Ka pau e ke ia he normal people. Ko e ni ko former Attorney General, former minister,
ya koe former chair of the board, koe poini, discover he ripoti, pena nau tari ngai fotutu ko ni na ha document, me tari ikai. Koe eke koe ko homo fatongia ke mo assess ha document ka tari ngai fotutu, iyo ko homo fatongia ia. Nau ilo, koe foi faria koe ripoti, nau ilo lili peho nau fatongia. Ka kono tisu rikate nau fatongia, kai whakatau e fu wakapopo, na e whakarea he ripoti, ko ngau e whakasisere. Ko ngahi mea ko ka koeni. Hawinga na elavai, hawinga na kai ke whihui ai. Uluaki, koe ke tokanga na toke kakai ko te nau ngau e ke waka. Ua, koe foi tauhi wā koe whai ka vei koula. Kata toki lame tau e kai ai solo, ke toi whakaikikange a koe. E uhange ni au hae ka vei koula ia maolunga ia i tari o eiko si sukaraisi. Koe itu ia tene o mai meri no, mai mama, mai monu ia. Koe lau koe hita keri tani, o kutupu me monu ia hapotu tene au ki ai. Koe ni o kala mai koe whai ka vei koula koe toki tupu e monu ia. Koe whai ka vei koula ina ngoto e waka asika, na whakatau e waka asika, ta e whai hasawe a. Whekau ke wholau, ta e whai hanga ue ki ai. Koe whai ka vei koula ai. Ko pati whai ka whakau e a solo. Ke tau whinga, ke tau whakatonu tonu. Ke koe hala whanonga meheni e ka hau nofo e huri bot koe niso. O watu. O watu PIVENI ka malo o pito e whahoka ta polokalama e hon, ta doki whelonga ki i he polokalama hui ka hau. E kainga u whamalo la he tiki mo tolu i he lava koe tau polokalama FATUFONUA fo o ki a hon. Whatonga tau polokalama e hoko mai ko e hoko ai wā a hon. Ho adani e whahoko atua i he taimi ka nusilani e tau polokalama ko i pultousa pe mo whare aisi i he hoko i a ai wā. Keke ngā tai whamalo lahi atu ke tiki mo tolu ko toa pe ai kau sponsor ko i mo sponsor e tau polokalama. Keke ngā whangalo e teo ai South Pacific Loans ko tau main sponsor i aku nau sponsor ngahi polokalama ko toa pe. Ai Vipon media ku whamalo lahi atu ke tiki mo tolu Stalek tupo ka mai kau ngau e ko i South Pacific Loans i ono kei hoko atu ko i no sponsor kau taha ko ni ke o atu e tau ngahi polokalama ko i oku o atu mau pe miheni i he wike ko toa pe. Fia mau no, fia mau hawhainga paanga ki toko ni ko family. Whainga ta ia whakapaanga kau ke nofo i Auckland i New Zealand. O na ke toe hanga ke he pea mei he South Pacific Loans. No valungi au, valu valu. Hiva valu, valu valu. Noa valungi au, valu valu. Hiva valu, valu valu. Kua o si mau ai kaunga au e kotoa. Ai South Pacific Loans. Teke lava tā nofa palangi, tā nofa whakatonga, tā nofa whamauri ka teke nau toku nau o si. Toko lahi whiunga piloto ke nau tari atu ho o wha eke ke teke nau toku. Kau ka pau ke fie lea pe koe ki a Stalek tupou. Whika e nai whakamo ui, noa valungi au, valu valu hiva valu, valu valu o ke tala noa ki a Stalek tupou. I he South Pacific Loans. Ko tau wharekoloa ko ia ko Page Fashion Store i loto nukalofa hanga atu ke tau mo pea building. Awhia tuai o wakai i angahi wala. O iai mo nau wutafo o manaki ke whahaika atu ki tonga tapu. Ko ngahi wala ko ia ngahi uta ko ia nana osi ai. Ngahi wala mga staila kehe ko ngati ke lawa whiri ka ki tori ni ai. I he Page Fashion Store i loto nukalofa. Whika ai na walu fitu noa. Ono nima, ono wha. Walu fitu noa. Ono nima, ono wha. I he Page Fashion Store i loto nukalofa. Koe i Haven's Kitchen. Koe whareka ieni seafood ai ongo matu atonga i loto ota huhu o kalani. Te ke lava o whetu taki ki ai, kau ke whia mao ki ke kai whainga mea kai i ifo koe ni. I he Haven's Kitchen. Whitu taha efa i he Portage Road. I loto ota huhu pite ke telefoni he nau whia telefoni. No waua, taha ua fitu, valu ono, hiva ono. I he Haven's Kitchen.
Ko e tau whema o kei whema o whakakaunga au e. Ko tui o ku. Kei whema o lahe apito kaunga au e ke mō ngā au e i Northcote, pe pehe whoki ki West Auckland. Ka pau ke whema o ke whase si o la whainga ngā au e ke whai. Ka ke kata ke whitu taki mai ke te au i he noa ua taha. Ua noa nima, noa ano, noa fitu. Pego e telefoni ofisi ko e noa hiva, whātaha walu, nima whātolo noa. Noa hiva, whātaha walu, nima whātolo noa. Ko e tau live stream o kukei hoko atu pe. I he tōnaku i ka hau te whahoko live stream pe me Gisborne i New Zealand. Ki he whamiri pa me kainga tonga ko tō pia mo whia o live stream. Te ulawa o whahoko, te maulawa whahoko eni maau. I ha whainga kātoanga pe Māori. Pe koe whai pe koe hape whainga POLOKALAMA. Putu pe koe ha. Te maulawa au atu ke te koe whepea whaitu ke iai. I New Zealand te maulawa o whahoko a live stream ko ni maau. Whitu taki mai pe i he noa hiva, whātaha walu, nima whātolo noa. Pe koe noa ua taha. Ua noa nima noa ano noa fitu. Pe i Brisbane, i he mahina koe ni ka hoko mai a kosi, e kamatai a live stream ko ia e whahoko atu i he miponi pe me i Brisbane, e whahoko ia tes i Brisbane. Ai a ka pau ke whia mao ha live stream i he wahenga Brisbane, pe ko whea beha whetu i Australia, whetu taki te maulawa o whahoko ni maau te mautu watu, ai whika telefoniko ia, ki o ngā ke lawa whetu taki hana ton he taime kamatai ai live stream ko eni. Ko tui mahalo ko ngahi whanongonongo pe ia kulawa. Mo mea, ko tau toki whelongo aki i he hoko ai ua i he taimi POLOKALAMA pe amo whare aisi i he bulldozer.